Алло. Алло. И Зарина. О, на. Алло. Алло. Пранк башталды. Алло. Кандай жақсы? О, не болды бе? Азыр бердім. Сөшкінші. Алло. Алло. Қарма? Алло. Қандай жақсы ба? Ким? Жегі жебе? Сөшкінші. Алло. Қармасыз? Алло. Алло. Сөйлейті. Қандай жақсы ба? Барсын жебе? Азырына беріп тұрмын. Алло. Алло. Бірінші ақырын izленеді. Ағай бір мына, ағай сөшмейші. Қарма. Алло десіңіз? Сөйлейті. Алло дең? Алло. İşte o da özü. Kийинки тамашабыз жипке байланган акча. Бул тамашабыз адамдар көп болгондуктан анчейин ишке ашпады. Андан кийинки тамашабыз мен менен сүрөткө түшүп коюңузчу деген тамаша. Кийинки баскычыбыз тамашалуу суроолор. Москванын борбор шаары кайсы шаар? Москва. Москва. Москванын борбор шаары Москва. Эки суроо берем азыр. Биринчиси 1 килограмм ташорбу же 1 килограмм пахтаборбу? 1 килограмм ташор. Рахмат. Экинчи суроо. Москванын борбор шаары кайсы шаар? Москванын борбор шаары Россия. Россия, рахмат. Жақсы ба? Шарпечке? Мына. Алло. Алло дең? Алло. Сөйлейті. Алло. Болбайды. Болбайды. Қараңшы, не болбайды? Buradan ama. Ha? Kes düşme.
Al. Al hadi. Az tutturdan. Hazır. Da cevabın. Sürekli bakın. Başlamadık ya. Men verdim bir ara. Bir görsötçü bizge. Az göster. Na sürekli göster. Tamasha gününüz ne oldu? Birinci aprel ha? Birinci aprelin sonunda. Tamashalar Bakalım Ne gözde. kadar tursun ba? Ne kadar? Keyin sürtke düşüp koysun ha. Tart koy. Estelke. Hazır dağı. Daha bir. Na süratimiz görüp koy. Tamasha gün. Bugün tamasha gününüz var mı ha? Birinci aprelin söyledi. Aprel o Hocam. Panci. Az daha bir. Hayır hayır toplayın. Suratını gör. Birinci aprelin. Москваның бір шары қайсы шар? Москваныкі Санкт-Петербург. Москваның бір шары қайсы шар? Москваныкі білмеймін. Москваныкі білмеймін. Майлы. 1 килограмм таш орбы же 1 килограмм пахта орбы? Көтең. Молодец, рахмат. Ошоға ишке кетті ама ошақа. İşke git. Ошоға эстелке. Яка туруп койсо? Баягына туш керек эле? Şimdi Şu turlar. Жақсы чыгып кал. Ооба. Жакшы тартсаң, ай качок кылып тартып. Az daha bir tap koyun ha. Ай качок кылып тартылар эми бу. Mına қай суретіңіз бар? Биринчи апрель тамаша күнүңүз менен. Тамаша Birinci aprelin калды. önemi. Ай, ай. Тоқтау Атамбиевтің суреті қайсы ақша қойылған? 20 Москваның бір шары қайсы шар? Москваныкі Россия ғой. 1 килограмм таш орбы же 1 килограмм пахта орбы? Тоқтау Атамбиевтің суреті қайсы ақша қойылған? Тоқтау Атамбиев кім екенін білесің, ә? Эске суроо бербейм. Біздің математика қайда? Москваның бір шары қайсы шар? 1 килограмм таш орбы же 1 килограмм пахта орбы? 1 килограмм алып тең бул. Рахмат. Албетте, булардын баары тамаша. Бүгүнкү күлкү күн 1 жылга созулсун. Заманыбыз тынч болуп, баарыбыздын жүзүбүздөн жылмаюу кетпесин. Ал эми кээ бир окуучуларыбызды шашып бара жаткан жеринен тутуп алып, капыстан суроо бергенибиз үчүн билбей калышты окшойт. Бирок алар сабактан аябай жакшы окушат.